10 siddi rakanna sempajam peninna nabitta. Berarti kalipui 40 rakanna sempajanna nabitta mananungan napagaw. Jamaah yang mulia. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panglut Ummu Habibah uku pasalanna sempajang rawatib nah sebab manasani idi umatna nabitta manasani yaro 10 pitu rakanna ya kode tona tu musafir de tona tu bepergian pasti 10 pitu rakanna sempaja perluta sesosiwenni ia moha nariko bepergian musafir ki asanna yero dua, yero apa mancaji dua. Asrae loroi mancadi 2 rakangi, asrae mancadi 2 rakangi, isai mancadi 2 rakangi. Tapi narekodena tu bepergian jamaah yang mulia okoki kampo tamunro musti 10 pitu rakanna. Mana saya pagau. Kemudian yang kedua maladai na patukan nabitta ipagau yero 10 2 rakanna. Yenaritu sampaja sunna pak dedena pasepina sampaja perlue. Yasangi sampaja sunna rawatib. Nariwayatkangi pangulut ta Ummu Habibah. Bini malabina nabitta. Nang kalinga nabitta makada ma min muslimin yusolli sintai asyrata rak'atin dega gaatan na pung Allah Ta'ala atasalan na pung Allah Ta'ala mas sempajang lalan na sesusiwaniye 10 2 rakanna tawuan sampaja sunna goiru faridatin tane sampaja perlu illa banallahu lahu baitan fil jannah sangadinna nakabuarangi pung Allah Ta'ala istana matu oko surga pamasena betonganna nareko angka bolata oko surga betonganna pimali kita manaraka nasabak detan na angka bolata oko surga padahal angka asat oko neraka jemaah sekalian. Jadi ini adalah berita gembira. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dega gasallang dega gaatan Nabi ta pertahankan sampaja sunnah 10 2 rakan pak dede na sampaja perlue illa banallahu lahu baitan fil jannah sangadinna nakabuarangi pung Allah Ta'ala istana uko suruga matu. Yaro pale suruga maka soli angkatna. Inna sil'atallahi ghaliyah. Barat dagangan na pung Allah Ta'ala masoli. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang perdagangan na pung Allah Ta'ala yan aritu suruga. Namo pekko soli na suruga sinin na to matapain ulemana mali suruga. Anak togiha tau moto togiha tau paddi togiha tau sogi togiha tau de togiha tau maca togiha yarga tau de na maca semuanya bisa beli surga, semuanya bisa beli istana di surga. Dia gagari palawangat tade nulle malwi bola kanja ematu ke surga dengan syarat jamaah sekalian iye 10 2 rakanna kega yaro 10 2 rakanna. Nah jelaskannya pengulut ta Aisyah. Binenato nabita. Pengulut ta Aisyah makadai. Man nang kelinga nabita makada man sabara ala sintai asyra rak'atin fi yaumin wa lailah. Nigi sabara pagawi sampaja sunnah sampaja sunnah rawatib 10 2 rakanna lalanna sesosiwennie dakhalal jannah tami suruga. Niga ripalawanget tak dina melo tamu suruga. Milo manang tamu suruga. Milo manang makale jakeng ajeto ke suruga.
milomanangi mite kanjat na suruga, milomanangi monroman nanungang o suruga jamaah sekalian. Nayar osuri mundri, dena si taumi, dena 10 tahunna, dena si di juta tahunna, dena si di miliar tahunna, tetapi labisina fiha ahqaba man nanunga degaga capak na degaga pak gangkanna. Idi na tau kami namopok na rekutama ki o suruga, manyamangi man nanungang degaga pak gangkanna degaga capakna. Jamaah sekalian, kegana sa panguluta Aisyah 10 rakanna. Maka de Aisyah arba'an qabla zuhri. Patar rakang yolona loro. Batongan na tungkat 2 rakang mabirisal langi. Apa? Warak'ataini ba'daha 2 rakang munrinna loro. 6. Warak'ataini ba'dal maghrib 2 rakang munrinna maghribi. Arwani. Warak'ataini ba'dal isya 2 rakang munrinna sampajang isya. Warak'ataini qoblal fajri anrangi 2 rakang yolona sampaja subutta narikupuran ni tawe bang. Jumlahna yamanang 10 2 rakanna. Ia mirawati pe jamaah sekalian. Sekalipun angka hadisa leng rampai sampaja sunnah sangadina ronang 10 2 rakanna. Oku hadisa leng yang makade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi gitu 5 sampajang sunnah patar rakang yolona loro patar rakang munrinna loro naharangan ipung Allah taala jukuna poli api neraka. Jamaah sekalian, naharangan betul na dena wedding. Dena wadi nagesa, dena wadi nabelang, dena wadi nalepa api neraka sori munri narekoman nanungang patar raka yolona loro patar raka munrina loro. Ini kalau kita mukim. Itu si aku bepergiangi musafir ki asanna sininna yoro sampaja pak dedena sampaja perlu dena ni pagau. Nah sabang kejaminan. Nigi gitu 5 sampaja sunnah wattunna de pana bepergiang. Wattunna de pana malasa ia matu ko bepergiangi yari ga malasai tatta ile yoki yero amalakna tulina pago wattunna madising wattunna de pana bepergiang. Ini jamaah sekalian uko jamaah besigita meski Kuba narekomanda nungai pago iro sampaja sunna naluru loki jupanda dena tu mas sampaja sunna ya kepaha apa mancedi 2 ipasi jamai tatta inoki pong Allah taala apala sampaja sunna amuman ni deni pagau. Jamaah sekalian. Yang harus sabakna pengulut Anas bin Malik. Salah si di sahabat kami nama lampi umuruna. Nah sabak besa ilodongo kena bita. Maka da epo palampiri umuruna Anas. Anrangi pegai waramparanna. Yero Anas akadua makbua karumana lalana si taun. Yeko karoma lengi tasisami alena kedua kemudian kami nama lampe umuruna lebih siratu anak apuna 2 tahun melona mate dia nanule mapuasa ramalangi maka majapi dia mani tapi tata yoki apala puasa ramalang nasaba watuna madisi tulima puasa ramalangi yaro kanjana jamaah sekalian. Kung kadece pagaw wattu tamawata wattu tamagala naluru de nanuru le pagaw tatta imalari apalan na amuman di deni pagaw. Jamaah yang mulia. 10 2 rakanna. Angka to hadis rampai makada rahimallahum ra'an shalla arba'an qabla al-asr. Tanah podo nama say manapung Allah taala si dia ata masampaja sunnah patarrakang yolona asara. 2 rakang. Tapi dia natama rawatib jamaah yang mulia. Makutoro sampajangin nange sampaja sunnah telona maghribi. Makdami nabita asampaja sunnah kailona maghribi 2 rakang, asampaja sunnah kailona maghribi 2 rakang, asampaja sunnah kailona maghribi 2 rakang akatalu narampi nabita liman syaa meloe. Iko meloki jamaah yang mulia dia namariga yako to namarigaga. Makanya tidak masuk rawatib. Kemudian palawangan na bang si bawa kamae tatai angka sampaja sunnah.
Pada matu ko bang isaki, depa tu kama, angka kesempatan untuk mas sempaja sunnah 2 rakang. Jemaah sekalian, narampe pangluta Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Angkanang kasi diwattu siruntu inabitta pu Bilala pura masa paja subuh. Purana masa paja subuh siruntu inabitta pu Bilala. Maka dia nabitta, ya Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Bilal, podang nga si di amala, ia kami nam malewa ia kami nam maresoy mo pagaw. Fa inni samitu dafana alayka baina yadayya fil jannah. Nasaba Bilal, puray wang kalinga sa dan na sandala mo ke suruga. Jamaah sekalian pu Bilala. Padahal sandala sempo minapaki. Sandala cepi-cepi minapaki jamaah yang mulia, tanay sandala soli. Tapi yero ni na sandala nang kelinga nabitaw ke suruga. Ampe makutana nabita, maka da amala aga maleo mo pagaw Bilal. Nagangkan na engkau dan na sandala mo ke suruga. Betul na yero pu Bilala ijami tamu suruga. Seperti yang tadi saya katakan, detan na angka uni sandala no ke suruga no kinaraka tama. Salah kamera dia salah kamera. Mesti tamu suruga pu Bilala. Maka dei ma amiltu amalan arja indi. Ditoga ga seding amala malewa o pagaw suruna Allah Ta'ala. Anni lam atatahharu tahuran fi saati lailin au naharan sangadinna tungka masola jenneku wanni togiha yari ga asso loka ma jenne. Berarti pu Bilala tulian ke jennena. Ya ko luke jennena, ya ko masolan jennena ma jenne si. Kemudian tungka pura ma jenne mas sempajangi sesuai dengan yang dia kehendaki. Salat sunat wudu atau salat sunat mutlak, atau salat sunat yang dia lakukan sepanjang hidupnya jamaah sekalian. Yenaro keutamaan sampaja sunnah. Riwayatna pu Bilala naleng isi di pelajaran makada. Yero idi pengikutna nabita musti angkasi di amala malewa ipagaw. Dega gamisangi sangadin na idi imbawa siba pungala ta'ala. Irayasang amala khabi'ah. Yatalay amala khabi'ah amala makalicubu. Dega gatau misangi sangadin na idi mi bawa siba pungala ta'ala. Mananungang ipagoyro. Jadi jamaah sekalian nule ang karipalawangata. Mananungan na pagaw sampaja duhae amo mani 2 rakang tapi asoso. Mananungan apa gua sampai jawitri ke wani tapi wani amo manisi di rakang. Sebab minimal yaro sampai jawitri 1 rakaat. Narante ko hadis lagi maka dan gini baca 10 ayat uku sampai jam peninna dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Kaya 10 ayat jamaah yang mulia yaro surah Al-Fatihah pitu ayatna yaro qul huwallahu ahad 10 si di ayatna. Apa ayatna? Jadi gana 10 si di ayat, si di mirakang ibaca, mas sampai jam peniki, nai miroba tulis tapagau, jamaah sekalian kita ditulis sebagai bukan orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dati pengluta Abu Hurairah, nariwayatkan si di hadis pengluta Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maka dai ausani khalili bisalasin. Napasang nga na wasiat kanga tau kami nang upojie na sabat telu jama-jamang. Namanya wasiat jamaah sekalian. Itu ko wasiat mawarra. Itu ko wasiat pentilada. Itu ko wasiat mesti dilakukan. Ausani nasa pengluta Abu Hurairah, ausani khalili bisalasin. Napasang nga nabita tau kami nang upojie na sabat telu amala. La ada uhunna hatta mut. Dia utat tangiro amala latu kamati. Betul na selama saya hidup tuli apa go iro amala na perintangan nabita. Aga iro jamaah sekalian nomor sidi yanaritu
saumu salasati ayyamin min kulli syahrin. Ma puasa talung ngaso lalan na sulangi. Yasangi puasa bait, puasa putih. Apalagi mecawi ramalan jamaah sekalian, Allah tilati memang ima puasa. Bari dena taselang watata matu ko ramalangi. Mega tahu taselang watana ko ramalangi nasaba ramalapi na pa puasa. Diga latihan na sebelumna. Allah ti memang ima ko koy bare manyaman ni matu ko ramalangi. Ma puasa putih asanna. Magia sa puasa putih nasaba umpuna ulang yero 10 talu 10 apa 10 lima. Bulan purnama mapute langi makanya acara ulangi makanya acara ketangi itu di waktu di pagaga lampur yolo tu tanana masuki malek ba ku cara ulangi mapute langi sampai asa puasa putih. Na perintahnya na bitta oku Abu Hurairah oku idi yamananna idi mulai ma puasa sunnah ma puasa sunnah ki talungas solalan na sulangnya ya sangi puasa putih setiap tanggal hijrah. Jadi makanya oku bolata narik angka tanggal hijriyah, tanggal ara. Aja na tanggal miladia bawang. Angka tanggal hijriyah berarti sangi umpuna ulangnya maka dah 10 ni talu, 10 ni apa, 10 ni 5 untuk tu puasa putih. Nomor sidi. Nomor 2, napasangin nabita panguluta Abu Hurairah wa salatid duha. Asam pajak duhako. Amu mani 2 rakang. Malada na patu-patukan nabita pangulut Abu Hurairah sareku amangi masam pajak duhai 2 rakang. Rasam pajak duhae minimal 2 rakang, maksimalna degaga batasna. Wadi 2 rakang, angka riwayat 2 rakang, angka riwayat 4 rakang, angka riwayat 6 rakanna, angka riwayat 2 rakanna, angka riwayat 10 2 rakanna. Degaga batasanna. Idi mani segi tulle pagau. Pede mega pede makanja. Pede marepa si gesa sujadangnya linrota pede malabiki okor siseno pong Allah Ta'ala jamaah sekalian. Ampe panguluta Abu Hanifah. Waktu nama disi panguluta Abu Hanifah taluratu rakanna sampaja sunnah na sesasiwan. Abu Hanifah padahal pada muki arone. Ang kalimanang kaulunang kajena. Abang nga malasalat day Abu Hanifah siratu mani 50 rakanna sampajan na sesasiwan. Jadi jamaah sekalian, mari kita berlatih untuk salat sunat. Nasaba sampajang mi yewa si wolong-polong oko patanna ki buru nomor sidi yero iparese ma to seremon ri sampajata nareko angka kuran na sampaja perluta mudah-mudahan ia sampaja sunnah tamancaji patepan nai nasaba iro sampajang nareko purani isalai si isang dia na coco ikalla dia na pada puasa dia tu ma puasa tau labae wading ikalla ya tongi tapi sampajangnya nareko angka sampaja dia ni pago tu tamalolo dia na coco isele tatai lobang onronna sareko amang itatepang yero onron na maguro IPG itu nih sampaja sunata apalagi kena reko loki umroh loki tanah haram loki masjidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisa masampajang pada apalana nariko masampajang akasisabu o konroror lenge o Mekah sisang masampajang lolongan apalang akasiratu sabu irtala siratu sabu 50 ki 5 tahun na masampajang ko masjid lenge napapada sisang sampajat ko Masjidil Haram jamaah sekalian. Kemudian maladai na patukan Nabi ko panguluta Abu Hurairah wa naumin ala witrin aja lalu matinro Abu Hurairah sanggedin na pura pemasam paja witri. Jamaah yang mulia, ampe itu ini biasa polita nama pacingnya, yaitu tau putewe tau Turkiye, mazhabna Abu Hanifah, nanggai sampaja witri wajib. Ampai tungka pura masam paja isa, materui makade masam paja witri. Sekalipun jamaah yang mulia, mazhab yang lain makadai
Solat witir itu tetap sunat. Tapi iana sempajang de nangkana tetangi nabita. Tata itu 5 witir nabita. Ya. Bepergi hatogi hayar gede dan bepergian tetai masa paja witri. Nayar sampaja witri minimal si rakang. Si rakang cedela ada menjamaah sekalian. Al-Fatihah baca si bakul huwallahu ahad. Lolongi apalah malicu-licung. Idik mato mapun naiwi, idik mato milikiwi, idik mato rasakangi. Ya, kita kembali ke sholat duha. Ya sampaja duha mega kelebihanna. Ya, pada padana ya makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi masam paja subuh mak berjama. Kemudian tatai monro oko onronna masikri mak baca Quran, mangkalinga pengajian dan lain-lain sebagainya. Letu mubak matanna soy. Kemudian masam paja sunat 2 rakaat, masam paja sunat israk asanna. Lolongannya apalang pada apalanna haji siba umrah. Pahajju hutam, hajinya sempurna, hajinya sempurna. Apalanna pada haji sekalipun dia tidak melakukan syariatnya. Jamaah yang mulia. Iro sampaja 2 hai, pamulana sampaja 2 hai okiro. Ya, mapamula mubak matana soe, minre manang ubakna, masa paja sunat ki 2 rakang. Tapi si kanja-kanjana sampaja 2 hai nasa nabita Salatul awwabina hina tarmadul pisol. Sholat awwabin. Ia telah sampajang awwabin sampajak duha. Si kanja-kanjana sampajak duha nasa nabita watuna kepanasan anak untai. Ya, ini biasa mita unta. Ya, yero anak untai nariko dena nule tahangi pelana. Ya, ia nor waktu kami nama kanja masa sampajak duha ki. Ya, diperkirakan antara jam 10 sampai jam 11 lewat. Ya biasa ya waktu ketungkai waktu na mundur ke Madinah waktu ketungkai mite kada kega ronasa nabita waktu na kepanasan anak untai najaloka nga pakampi untai maka da iya nasa waktu nama pela anak untai tanggal tate 10 latu tate jam 10.30 okoniro waktu kami nama kanja sampajak duhai magi nama kami nama kanja ir waktu nasaba iya noro waktu na tarle na mana tawe murus lino. Ya, si kanja-kanja na urus lino kiro. Pagalungi oki galuna, padangkangi oki tokona, pagawewe oki kantorona, sini na tomajama oki maning jama-jama linona, makanya dia utama karena pada saat itu orang semuanya lalai. Ya, orang semuanya lalai. Kalau kita sholat dalam keadaan orang lalai, disitulah pahalanya besar. Maka terus sampai jampennya. Waktu na bunga tama nabita kota Madinah maka dia nabita absus salama bainakum sabarkanlah salam di antara kalian namo dena tu sisa tawe perlu tawe berisalangi apalagi dia ko pangkajen ni idio ko sidrap hampir semua tahu yewe siruntu salang kasi di sini miko dena salang jadi jamaah sekalian perlu berisalangi manang sini na tahu yewe siruntu isa togi harga dinrisang. Sebab maka dia nabita salah satu tanda-tanda kiamat nariko iro tawe ma beresalang okko mitau nisangi ko dia nisang dia na berisalangi tane anggota na dia na berisalangi tane sijin na dia na berisalangi tane bali bola na dia na berisalangi tania sisan na dia na berisalangi. Oleh karena itu jamaah sekalian mari kita memberi salam kepada siapapun salirite masung ko haji irite tapana macaya manasa tau marepa majene berisalangi Kemudian jemaah sekalian yang kedua, wa'atimut ta'am. Perintah yang kedua perintah Nabi tautuna tama Madinah, berilah makan. Traktir. Jangan takut-takut memberi makan. Alhamdulillah ini karena yasa Jumat berkah. Jumat-jumat wadingi mapandre, wadingi mali nasi kota mapandre ki. Nasaba apalange amalae apalanna amala eko jumai silengang si bawa apalanna asosolengi tatai malabbi asjuma sayyidul ayam. Kemudian yang ketiga makanya nabita wasallu wan nasu niyamun pada oto ko masampajang waktu nama katin roman tawe tadkhulunal jannata bisalam tamaku suruga si bawa salama. Jadi telu amala jamaah sekalian kami nang
ya na patu-patukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naro sabakna ya ko amala akhirat perlu ki masija-sija. Ya, dena perlu itunda-tunda. Ya, dena perlu itajanga waktu. Pangluta Abu Bakar. Ya, pura masa pajasu bu nabita. Makanya nabita ni gari palawangmu pura masih dak kaya soy. Ya, melemu pa jamaah sekalian, maka dia Abu Bakar iya isron Allah Taala. Maka dasi nabita ni gari palawangmu pura celeng to malasa soy. Maka dia pangluta Abu Bakar iya isron Allah Taala. Maka dasi nabita ni gari palawangmu maposa sunna iya soy. Maka dia pangluta Abu Bakar iya isron Allah Taala. Ya. Maka dasi nabita ni gari palawangmu pole bawa tomate ko kiburue. Maka dia pangluta Abu Bakar iya isron Allah Taala. Ya. Maka dia nabita de nasi pulung iya apa jama-jamang okko si dia tahu sangadinna ijami ngita masruga. Ampe yasang Abu Bakar ya telah Abu Bakar ya naritu ambo na tahu malelangi. Ya yasang Abu Bakar ya malelang masija de na tajangi wattu ya maka mo pa ele pura ni masidakka. Ya maka mo pa ele polin celeng to malasa. Ya di jamaah sekalian matandre-tandre peso na tulomita to malasa. Pura pi manasu, pura pi manre, pura pi. Ya, napa kilomita to malasa matandre piasoy. Ya. Kalau Abu Bakar jamaah sekalian, begitu cepatnya dia melakukan yang namanya kebaikan. Ampe kurangi nasuro ki Allah Taala masija-sija narikudecing ipagaw. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ya. Asija-sija mana ko pagaw decing untuk lolongangi adam pangenna pung Allah Taala wa jannatin arduhas samawati wal ard anrangi suruga iye padelonna langi isibatane. Ya, jadi jamaah sekalian, madari yang ketau makada. Dia nawadingi masampaja nasabak mi kita suruga. Ya, dia nawadingi mapuasa nasabak mi kita suruga. Ternyata dia na cocok ero. Sini toma tapak melabing ke hadir. Nasabak oke ayai makadai asija-sija ko pagaw deceng. Ya, untuk lolongangi adam pangan pung Allah Taala anrangi untuk lolongangi surga pamasena mato serimunri ye padelonna siba langi siba taneh. Ya. Di ayat yang lain maka dia pun Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nigi makanja tepatna makanja pakkasiwenna ko pun Allah Ta'ala nalengi pun Allah Ta'ala jalan keluar kemudian nalengi pun Allah Ta'ala dalle dari arah yang tidak disangka. Ya, engkau hubungan na katakwaata si bawa dalle linota. Ya, dia na pasale pung Allah Taala lino si bahira. Ya, na pasipijai. Nigi bertakwa lolongangi, ya, lolongangi dece lino. Sebelum na lolonga dece akhiratna. Ya, bare termotivasi tahu lolongang matunga-tunga te makasiwiang na janji pung Allah Taala kebaikan-kebaikan di dunia. Sekalipun tania yero niat nomor sidita. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sempaja sunnae ya perlu ipegai nasaba iana romatu mancaji patepanna sininna sempaja besede ni pegau waktu takapa dia pantu sadar. Ya, abang nggak sadar ki jamaah sekalian, dia na cocok ikalla ya rumah pura laloy, tapi dia dilakukan, dia ditutupi dengan memperbanyak solat-solat sunnah. Utamana sampaja sunnata oko tanama pacinge oko Mekah oko Madinah apalagi oko onrong ia kemina malabi jamaah sekalian. Jamaah yang mulia ya angkasi di sahabat ya loi malengi nabita wejenne ya makle nabita aga milau ko iya makadero sahabat si di minasa willau suruna Allah Taala melo ka sibawa iko ko suruga. Ya, makanya Nabi ta angka gapangilom saliwan na yun sebab matana-tana itu. Ya, matana-tana ko la cundek kami si baya aku suruga ya kira-kira bahasana. Maka dia gaga suruh na Allah Taala ya mirbaya willau dito gaga willau saliwan na yun. Makanya Nabi ta ye palik komelo ko si bawa ya aku suruga
pegaiwi sujudmu, pegaiwi sampaja sunnahmu, bare lawulle mewai komatu okko asurimun rina pung Allah Ta'ala. Jadi jamaah sekalian, yaitu di berkeluarga, cita-citata sareko ammangi tamamanangi suruga anggota keluarga ta. Iya na tu sabakna, ya ko ang kasappulo si di anak ta, aja nanca di doktor manang, aja nanca di insinyur manang, aja nanca di bupati manang, aja nanca di camak manang, tapi ang kasalasi di anak ta boleh 10 si di pakka pelak kurang. Iya na pakka pelak kurang ya matu iranuang watai adina danna ambo na indo na tamu seruga. Ya, jamaah sekalian nasaba okomatu teh suruga si watak-watakmu. Ya ko angka anak ta matan relada ko onron na suruga, ya na tumatu anak ta wataki minre si bawah. Ya ko matan relada ima tu onron na laketa ko suruga, laketa na watak bene na tamu suruga. Ya ko bene ta matan relada onron na ko suruga, na watak ilaken na si bawah. Jadi jamaah sekalian, rumah tangga kita harus ada visi misi, ia naritu ingin masuk surga. Ya, ampai ya ronang wasang yang kau ke 10 si di anak ta aja na ya aja nancai dokter mana tapi angka salah si dina mancaji pakka pelak kurang nasaba nigi angka anak na pakka pelak kurang ia na tu matu pasang mahkota uku alunna uku suruga betongan na wata ambo na si baindo na tamu suruga ya ampai jemaah sekalian kita sekarang ada tahfizul Quran ya lebih siratu anak-anak uku at-tauhid ya anak tokor maka pelak kurang jamaah yang mulia nah itu pakka pelak kurangnya matarang utanna ya kenapa lah ini anak tak kurangnya gurong agi ipak gurongi masih jak na terima ya masih jak na paham nasabak terbiasa ni utanna ma pikir terbiasa ni utanna ma kapala ya kenapa lah ni kurangnya yaitu matematika ya merumuk ladan na paham niseng jadi jamaah sekalian ya aja ya tasalai wilino sangadinna angka pakka pelak kurang isalai munritta ya angka amal jari isalai munritta ya pada padana kisah Abu Dahdah ya saya tutup dengan kisahnya Abu Dahdah jemaah sekalian angka nang kasih diwatu angka na ayatim lo mengadu ko nabita maka dai surona Allah Ta'ala ya nasang anak yatimnya angka dara nasalay nga indokku si bambuku pura ni opalla macenne telu sulapa si di mani sulapa de opallai nasaba angka to karoma tu okor to karomana bali daratku dia nule mataru pallae ya terpaksa nabita loy siruntu punana dara ya napodangi makada punana karoma ya punana to karoma ya alenni anak yatingnya to karomamu ya maka dia rupunana ke rumah dia pasat ding umilo mak berengnya suruna Allah Ta'ala maka dia nabi tamaga pale ko walliwi ya maga ko masih dakangi bare lolonga ko ke rumah ko suruga matu maka dia rupunana ke rumah dia pasat ding umilo suruna Allah Ta'ala angka Abu Dahdah ya angka Abu Dahdah lo bici nabi ta maka dia suruna Allah Ta'ala ya ko ya malli to ke rumah angka kira-kira karoma matu tawaku ke suruga makile nabi tangka ya angka nasang yero nange Abu Dahdah loy bolana punana dar karoma yero napodangi ro punana karoma sitoi karoma makada misaga daratna Abu Dahdah maka dia ro punana karoma niga de nisangi annar ratuna tona karomana Abu Dahdah uku Madinah ya anna ratuna tona niga tau de nisangi angka wae tangana angka bujud tangana angka pilla ilalanna maka dia Abu Dahdah punana dara maga kira-kira pandanganmu koyero annangnya ratuna koromaku o sapi itu si dia ke Roma angke oko darana anak yatingnya palawang darana anak yatingnya anna ratuna to ke Roma jamaah sekalian melo isapi si di ke Roma padahal tahu riolo si di ke Roma na punai dia sudah bisa menghidupkan keluarganya niga kira-kira tia maka dia punana dara si dia ke Roma melo ladaka alena nasa daramu itu nang ratuna tona ale si dia tona maka dia Abu Dahdah oke wala ni nasan
Watuna puran ala loy podang anak yatingnya. Maka dae anak yating iya karoma makara-karaye si bapunana darak puran walli. Anu kuna ya karomai. Mapamula na sang iya aswe waleno ito karomai anak yating. Alay. Alay paterui palamu. Sesudah itu jemaah sekalian, loy bici nabita Abu Dahdah loy podangi nabita kubulana. Maka dae surun Allah Ta'ala angkato nagaroya kasi to karumaku ko suruga na sebab puran inangi wasumbangi karuma walli. Aga nasa nabita, aga nasa nabita ko Abu Dahdah, ega paha, dar karomana Abu Dahdah o kusuruga, ega paha to karomana Abu Dahdah o kusuruga, ega paha to karomana Abu Dahdah o kusuruga dia napaja noli nabita, dagang kana masira Abu Dahdah, madelo bolana, madelo darana. Waktu nala tu darana nagurai benena kada beneku iya tu karoma mondri mako koe purani obalu maka de budahda ari garoma tu nasang indu anakku kasi obalu darana si babolana kira-kira apa koe di ibu-ibu ipakoro ai ngule borani ma betalangi menang ka mana ya biring agaga kanja na pudangi benena kada ya dahdah indo na dahdah asuna nasang aja namon rok tu dara purani obalu makada benena sega mo balukangi makada Abu Dahdah obalu ina sabak suruga na punga karumana punga latalo ko suruga makada Abu Dahdah kanja pahadang kangemu kanja pahnasa dang kangemu kanja panasa dang kangemu untuk tu masu nasang waktu na masu yaro anakna nan remo pi buah karumana. Maka dia budah dah kena enak luan itu karometa enak karomata purani ya bereng nala ni tahu untuk tu masuk untuk tu made sapa on rolek jamaah sekalian Abu Dahdah jamaah sekalian nabalu tu karomana annang ratuna demi untuk satu korma untuk apa jamaah mulia untuk lolongat darat karoma ke surga ni ya darat karoma ke surga tasik dia karoma ya lalangi tona 500 tahun. Rajana ero karome ko suruga jamaah sekalian kanjana ero suruga kanjana ero karome ko suruga kira-kira ini jamaah sekalian ang kanagaha to karomata ko suruga ang kanagaha to kalukutta ko suruga ang kanagaha oto ko suruga iya mana mitu ya punai iya besa ya bereng ukulalan na pung Allah Ta'ala iya narusabakna aja lalu ki gaga mate sangadinna ang kapawakapa isalai wakapa kuratogiha wakapa tanatogiha wakapa masjid togiha wakapa pakkapala kurat togiha jamaah sekalian nasaba capuni wattu ya nakapange yala ada palisa wattu terima kasih banyak atas undangannya mengisi ceramah di sini mudah-mudahan hasil untuk mopi mudah-mudahan malampe manang umurut jamaah sekalian mudah-mudahan dega agar ripalla banget tasagandinna tamamana matu surga pamasena pung Allah Ta'ala. Kemudian saya juga selalu berdoa sebagaimana napasipulung ipung Allah Ta'ala ke Masjid Kuba mamagi-magi na pasipuluh toki matu pung Allah Ta'ala ko surga pamasena. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta